television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropong go le gaborone ke bidiwa kaelo sa bone mme ke na le Amantle Babili mo go tsa bua di atla ga mmogo le Liza Oseke mo go tsa metshameko go ditlhogong tsa rona ofisi ya lenaneo la Kimberley Process e bulwa semmuso mo no gaborone fa mmelaelo wa polao tse pedi ko mo go ditshane o ka kgwedi ya tshimoseganong a letlelelo go emela tsheko a le kontle ga kgolegelo go tsa metshameko setlhopha sa basetsana se latlhegetswe kwa kgaisanong ya ITF CAT under 12 e tsweletseng mo gaborone Dumelang mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi wa kgoletse lephata la dikgaolo le tlhabolo magae go bo le tshwere ka natla go isa ditlamelo kwa go ba kgakala le tsone ke le gone go tlhabolola matshelo a batho Meneo Masisi yo neng a bua ko pulong semmuso ya Phuthego ya Employment Promotion Pitso a re go tokafatsa lenaneo leo la tlhabololo magae lephata le tshwanetse go dirisana le go tshwaragana thata le makalana a thuto a tlhabololo dikitso segolobogolo tiro ya diatla ka e le ona ka thusang batswana go ipelega ke ba diretse motlhosi Lenaneo la Rural Area Development Program Affirmative Action Framework le kgonne go rotloetsa kakaretso ya batho botlhe go thusa go nyeletsa lehuma mo metseng ya kgakala le ditamelo ga mmogo le tekatekanyo ya batho ba metse eo le thabologileng. Lenaneo le simolotswe dingwaga tse di 10 tse di hitileng ka maikaelelo a go nonotsha batho ba metse ya kgakala le ditamelo ka mananeo a thabololo matshelo le dikitso tse di ka ba thusang go phadisana le ba ba tswang mo dikgaolong tse dingwe. Jaaka lephata le sekaseka tse le kgonne mo dingwageng tse di 10 tse di hitileng mohumagadi wa Gatautona o go ithile tshwaragano ga gare ga bana le sabe go tlhomamisa gore lenaneo le tswelela le itepatepanya le dikgwetho tse di lebaneng batho ba. We need to, among other things, strengthen the relationship with skills development partners such as the Ministry of Education and Skills Development TVET program, which is technical and vocational education training ke gore tiro tsa diatla re a kae ka yone RADP affirmative action so santla re le ba lephata lone la local government and rural development re gokagane thata le ba tiro ya diatla ba TVET promote joint work between the different management structures of RADP activities at various levels community regional and government and other rural development structures. Mongwe wa ba ba kotseng lenaneo le kwa Lologane ke Elisa Mogaso yo supang halena le sabe se stona thata mo go thabolle matshelo a batho kwa metsaneng e 17 le boraro e ka hata se ga lenaneo le. I salute the government for this initiative. Ni hela ra iponna re le batho ba ba kgakala le ditamelo gore gompieno re tshwana le motswana mongwe le mongwe. Program e re thusitse hela thata re le bana ba ko ka bango because ditamelo ne di kgakala le rona tota. Just some people were just traveling like 10 kilometers for you to go to school. Go sena ro tsamaya ka go sena dikolo go sena dipatela. Go dirisana le makalana a harologaneng ke nngwe ya tse lephata le dithomileng kwa pele ka jaana le dumela ga le ka thusa gore banni ba metsana e kgakala ba kgone go nna le sabe mo mererong ya thabololo ya matshelo a bone. Setse re na le kgolagano le dikompone tse di ikemetseng ka bonosi di tshwana le tsone FNB le tse dingwe la jalo FNB e setse le gore ya go thusa ko Mr. and Miss RADP ka 402,000. Wa se gona hela e bua gore le gone le ko baneng itse le go sponsora bana ba le 5 every year bana le batsadi ba bona bana ba ba 5 ba ya ko English medium. Mohumagadi wa Gatautona o ne gape a rotloetsa lephata la dikgaolo go nna le melao e akaretsang bana le bogole mo lenaneong. Ke ba diretse motlhosi BTV News Gaborone. Ofisi ya Kimberley Process ile tse butse semmuso mo lefatsheng leno ile maiteko a tla thusang go tsodisa maitlamo a lekgotla leo fa a bua kopolo semmuso ya diofisi tseo mo Gaborone tona wa kgotetsoletswa mong re lefoko moagi o ka ile fa se ile kgatelopele mo go sebueng maemo a lefatshe la Botswana mo go rotloetseng ditsamaiso tse di nang le seriti tsa thekiso ya temane e sa retefadiwang ke letletso somo le kae
e ne ya reka ngwaga wa 2016 kwa phuthegong ya lenaneo la Kimberley Process kwa Dubai. Mafatshe a kgaolo ya Afrika ba ema ka dinao go ntsha mogopolo wa gore go nne le lefelo la sennalaruri la lenaneo la Kimberley Process, mme mogopolo o wa dumalana ka ngwaga wa 2019 kwa phuthego e neng e tshwerwe kwa India. Ka yone nako eo lefatshe la Botswana le ne la nna mangwe a neng a supa kgathego ya go nna legae la diofisi tseo, mme jaanong seo e sa tlhole e le dikeletso fela, diofisi tseo di simoloditswe mo legaeng la Taemane. Botswana was motivated to bid to host the secretariat because of the value and re le leloko la lenaneo la Kimberley Process re ne ra tsaya maikarabelo a go nna le diofisi tsa boeteledipele jwa lenaneo le tsa sennalaruri mono. Se ke ka gore re lemoga mosola wa Taemane mo go tsitseng ditlhabololo le go godisa itshwelelo. Re ne re batla go tlhomamisa gore tshimodiso ya diofisi e a atlega. Re ne ra dira seo ka go tlhaloganya mosola wa go rotloetsa ditsamaiso tse di nang le seriti tsa thekiso ya Taemane, segolo jang re lebeletse dimmaraka tsa Taemane tsa mafatshe tse di fetogang gangwe le gape. industry or diamond trade is the mainstay of our economy. Ofisi e solofetse go thusa gore thekiso ya Taemane e sa tlhotlhwang e tlhabolle matshelo a batho ebile e tsepamise itsholelo tsa mafatshe a farologaneng a Afrika. It will provide the backbone for the Kimberley process to drive unity, not only globally but crucially across the African continent as well. This secretariat will help ensure that diamonds go simolodisiwa ga diofisi tsa go tsile gore nonosa re le boeteledipele jwa lenaneo la Kimberley Process se tla re thusa go bona maungo a ditsamaiso tsa Kimberley Process di akaretsa go tshwaraganya mafatshe le go dirisa thekiso ya Taemane go tlhabolola matshelo a batho le itsholelo mo kgaolong ya Afrika. There are those who seek to undermine the Kimberley process, offering untested alternatives or pushing for changes that serve their own interest and not really to the best interest of Africa. I'm particularly happy to see so many people who have traveled with us. Ke itumelela go bona mafatshe a ntseng re tshwaraganetse tiro ya go baakanyetsa diofisi tse letsatsi le fitlhile, mme ke tumela gore tshwaragano ya rona ga ena go ema go tsweledisa maitlamo. To make it an institution that all the KP family can be proud of. Mme jaanong ga kaiwa fa go saletse boeteledipele jwa mafatshe a Afrika go tsweledisa mogama wa Taemane le go bona gore maikaelelo a lenaneo la Kimberley Process a diragadiwa. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Magastrato mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya Broadhurst re go faone Morweng o letleletse mogakolodi Ntebogang wa dingwaga di le 34 tetla ya go emela tsheko a le kwa ntle ga kgolegelo. Ntebogang le istumela tulembedi ya polao e a e dirileng ka kgwedi ya Motsheganong go kgaolong ya Tlapalanoga kwa Mogoditshane o nkutlwile Thamaga. e ne ya re ka kgwedi ya Motsheganong e le 12 monongwaga mogakolodi Ntebogang go belaelwa a ne a bolaya Nkano Skelemane le monyana Joyce Mpedi go kgaolong ya Tlapalanoga kwa Mogoditshane. E re ntswa lekgotla ne le sa fa mosekisi wa sebaka sa go tlhalosa gore a o ipona molato kgotsa nnyaa. Mosekisi wa mo nakong e fetileng o na tlhalosetsa Magastrata go faone Morweng gore ka nako ya fa bola bobedi jo o ne a utlwa lentswe le mmolelela le go molela go bolaya Mpedi le Skelemane. O tlhaloseditse lekgotla gape gore o ne a sa nwa le go goga ditagedipe ka nako ya fa bola ya batho bao. Magastrata Morweng o ne ka nako eo a ntsha taolo ya gore mosekisiwa a iswe go sepatleng sa Sabrana go tlhatlhojwa tlhaloganyo. Morago go bala pego ya ditshekatsheko tsa ngaka ya tlhaloganyo e neng e tlhatlhoba mosekisiwa e supang fa tlhaloganyo ya mosekisiwa e ne sa kgwetlelwa ke sepe. Magastrata Morweng o na fa mosekisiwa tetla ya go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo morago gore mosekisi wa tsheko e le motlhotlhomisi wa yone ba dumalane fela ka bongwe fela jwa pelo gore a neelwe tetla eo. Morweng o ne a laela mosekisiwa go itlama ka madi a tshwarang 4,000 pula le go itlama ka basupi ba
ba le babedi ba mongwe le mongwe wa bone a tla itlama ka 2000 pula. Nngwe ya dilo tse tlhotlheleditseng Makastrata Morweng go fa mosekisi wa tetla go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ke go bo a supile fa ya go nna le kgaitsadi e Bontle Nobola ko Block 9 mono Gaborone le gore a seka a ikamanya le ditagi kgotsa sepe se tla fetola maitshwaro a gagwe ka nako yotlhe ya emetse tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Mosekisiwa o laetswa gape go isupa kwa mapodising a Gaborone West mo sebakeng sa dibeke tse pedi dingwe tsa kgwedi le go tla fa pele ga lekgotla nako nngwe le nngwe fa tsheko ya gagwe e tsena. Mosekisiwa o tla fa pele ga lekgotla kgwedi ya Ngwanatsele e le 25 monongwaga. Unkutlwe Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Di bui ka go farologana di supa fa di hutsahaditswe ke go tlhokagala ga gare Kenneth Seabelo tlhaselo yo o tlhokafetseng ka letsatsi la Tshipi. Unkutlwe Thamage o tlhotse a ile go lekola ba lelapa kwa Ramotswa ka ba mo ka ileng e le motho mongwe wa bagwebi ba ba neng ba tumile thata mo lefatsheng leno mereng ya dipalamo le mesepele. Mongwe wa dibui Kgosigolo Mosadi Seboko wa morafe wa Balete o tlhalositse fa Rre Kenneth Seabelo tlhaselo a nnile le seabe se se bonalang mo go tlhabololeng motse wa Ramotswa le go netefatsa fa metshameko e gola mo kgaolong ya Ramotswa. Rre Seabelo tlhaselo o tlhokafetse ka letsatsi la Tshipi a le dingwaga di le 71. Ba lelapa le ba dirileng nae ba tlhalosa fa Rre tlhaselo a ne a atlegile thata mo mererong ya dipalamo tsa setšhaba go rala lefatshe leno le ko mafatsheng a sele ka khamphane ya gagwe ya Seabelo Express. He single-handedly, together with his former wife, they took this business from nothing and grew it. O simolotse kgwebo ya gagwe le mosadi wa gagwe wa pele ba ne ba godisa go nna bomankge mo mererong ya dipalamo tsa setšhaba. He had a lot of passion for his business, and he was a man who was always on the ground. O ne a tshwara ka diatla. Dingwe tsa Rre Tlhaselo a tla gakologelang ka tsone ke go bo e ne le morotloetsi o motona wa tsa metshameko ya kgwele ya dinao ko motseng wa Ramotswa le kgaolo ka bophara. Re kopane ka go tshameka bolo pele mme ile re tswa mo go tshamekeng bolo ne ke bereka mo bankeng engwe no go te financial services o na talene ko e le mongwe wa di-client tsame go re itsane ko bolong yena a tshamekela Mokgosi ya mfighters yona mo Ramotswa nna ke tshamekela ya Randall ACC ko Gaborone. Rre Tlhaselo e ne e le mongwe wa bagogi ba kereke ya Lutere mo motseng wa Ramotswa. Sengwe sa dilo tse gape ke itseng gore o na le thata mo go tsone ne le kganya sedumedi ya kereke ya Gabone ya Lutere. O na e direla thata le jaanong jaana ke dumela ke re ba na le koloi e leng gore ile le mo le gantse a setse botshelo botsogo ba go ekete wa go tlase a ba rekela minibus mo kgotleng ya ga Malete ke tla re ne re sa o ile ha tshile motsadi wa Popota na le bo culture day kana re na le meletlo mengwe tshwanang gore tshware ke motho na rabela. Ba lelapa ba supile ga dithulaganyo tsa segopotso sa ga Rre Tlhaselo di tsweletse. Postmortem or not me ra e dumelana ka mofelo wa pele gore nyane re kopa gore e dirwe re tle re itse gore tota go tsamaile ya mme ba re solofetsa yalo e le tse dirilwe e tlhotse e dirilwe gompieno. Rre Tlhaselo o tla bolokwa ka matlhatso ko Gabo ko Ramotswa. Unkutlwe Thamage, BTV News, Ramotswa. Tona wa papadi le madirelo Rre Mmusi Kgafela a re lefatshe la Botswana le mo thulaganyong tsa go tshwaraganya mogama wa dipalamo le wa kgotetso ka go tla ka metlhale ya go emisa ditiriso ya dikoloi tse di dirisang lookwane le le kgotlelang tikologo. O boletse fa go sireletsa tikologo e le go tlhomamisa fa dikomane tse di tla fitlhela se le mo seemong se se itumedisang. Rre Mmusi o buile se kwa pulosemmusong ya Phuthego ya bana le seabe ya mogama wa dipalamo le kgotetso. Ke le bodira dipotsana. Re Kgafela re lehatshe la Botswana le simolotse dipatisiso tsa maranyana a itebagantseng
le go babalela tikologo jaaka go beeletsa mo mogameng wa mesepele ka go dira dikoloi tsa motakase le go dira dipatlisiso ka ditsela tse dingwe tsa go hetha motakase o babalesegileng o ka dirisiwa mo dipalwamong. O boletsa go thabolola mogama wa mesepele go inakanya le maranyane a sešwa ka thama mebereko le go rotloetsa phadisano. Our commitment to infrastructure development cannot be overstated. The government is actively investing in innovative projects, from start grids that enhance energy distribution. Puso e tsa ka thohela maitamo a go hokotsa mosi o kgothelang tikologo o tswa mo dikoloing. E dira yalo ka go beeletsa mo maranyaneng a setšha. Le hatshe leno le itamile go aga itsholelo e tsepameng e itepatapantseng le diphetogo tsa segompieno. For a robust economy, an economy which can withstand global challenges and uncertainties. This summit, Honorable Minister, is part of a larger conversation that is taking place globally. Events such as the UN Climate Change Conference, COP, the International Transport Summit, and the World Renewable. Matsatsi molotso go tshwara dipuisano ka ditsela tse di harologanyeng tsa go somarela tikologo. From various sectors meet and discuss on these platforms. These are global dialogues that emphasizes the importance of collective action in addressing climate change and promoting sustainable development. O boletse ha go rotloetsa setšhaba go dirisa dipalamo tsa setšhaba go ka thusa go hokotsa mosi o montsi o bakwang ke dikoloi. How can we move from the current combi taxi system in the city toward having a modern fleet that provides universal access, so even people in wheelchairs. Thulanyang dithogoleta ka dipalamo tse sešwa tsa mesepele tse di dirisiwang ke setšhaba tse di ka thusang le bana le bogole. People know when the next vehicle is going to arrive. These are changes we can make in the public transport system if we really put our minds to it. Kwa bohelo re gafela o boletse ha le hatshe la Botswana le le mo maikeelong a go thohatsa ditsetana tsa mogama wa mesepele le kgotetso go rotetsa dikhamphane tse di ikemetseng go beeletsa mo mogameng wa tiriso ya maranyane a somarelang tikologo. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. Mokanyo mananeo a HIV lefatshe ka bophara ebile le moemedi yo hapegileng wa lefatshe la America Dr. John Nkengsong yo etetseng mo Botswana o kopile lefatshe leno go somarela le go tshegetsa tiro e ntle ya go fenya le go lwantsha bolwetse jwa HIV AIDS. Re John Nkengsong o tlhalositse fa ba tla amogana botsipa le go ithuta ka fa lefatshe leno le dirileng ka teng go fitlhelela selo se se beilweng ke ba UNAIDS. Mpho ke leboga. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go dira bontle ka go tsireletsa le go tokafatsa seemo sa botsogo go lebeletswe ditlogamano le ditiro tsa ditlhabololo tse di dirilweng go lwantsha bolwetse le mogare wa HIV and AIDS. Moemedi wa Amerika yo etetseng monogae a re tirisano ya lefatshe leno le la Amerika bogolo jang ya lenaneo le le eteletsweng pele ke ofisi ya ga Tautona wa Amerika go supagetse ga e dira bontle. As your partner, take pride in that because it is thanks to our joint, one of the components is thanks to our joint partnership that occurred, but thanks to your own leadership, because the leadership of the Botswanan government has been extraordinary. I mean, you fund almost 60% or above 60% of the HIV response. You were instrumental in truly a partnership in building this facility. They call it Botswana-Harvard partnership. It was true partnership. We came in as preferred, and it was true partnership. And it's a long-term investment and commitment that leads to the capacity and capabilities that allows you to be the first to characterize a disease threat like Omicron. Tshwaragano ya Botswana le America e thusitse gore lepata la botsogo le kgone go lemogiwa le bo le thumiwa ke ba World Health Organization go nna lengwe la mafatshe a dirisiwang go sekaseka melemo e ka dirisiwang go lwantsha mogare wa HIV. The minister has set up a responsive infrastructure across the country where every district is able to test for HIV viral load and CD4 with laboratory capacity exceeding the national demand. And we thank PEPFAR for that great milestone. Our laboratories across the country are now known
for quality services, all this courtesy of PEPFAR. These diseases and outbreaks, when they come, they wipe all the gains that we potentially have, whether it be health, economic, and all these other sectors that we try to achieve so much. So that's why it's very, very important that we recognize that while we celebrate, we have to go back and see how we can support and improve on what we have in terms of our global health security agenda. moemedi wa lefatshe la America o etetse mmono le lekoko la gagwe ba tla etela mafelo a botsogo a nang le kgolagano le ofisi ya tautono wa America ke gore US President's Emergency Plan for AIDS Relief. Mpho ke leboge BOTSWANA Television ka Borone. Ditso di dirilwe kwa motseng wa Besekwa kwa kgaolong ya Tonota jaaka gone go tshwerwe le sa ntlha moletlo wa go alosa dialogane tsa lenaneo le tlhabolotsweng la Ipelegeng di le 10 le bosupa. Lenaneo leo le maikelo a lone e leng go neela batswana dikitso tsa ditiro tsa diatla go dirisiwa gore ba di dirise go itshetsa ba tlhabolola matshelo a bone le ba malapa a bone. Tona wa dikgaolo le tlhabolomagae re kgotla a utlwetse ya bo e le mongwe wa baneng ba alosa dialogane tseo. Abigail Madorobo. Baithuti ba le 27 le bosupa ba ne ba aloga mo dithutong tse di farologaneng di tshwana go aga, go penta, go dira ka logong gareng ga tse dingwe ka fa tlase ga lenaneo le le tlhabolotsweng la Ipelegeng. Tona o utlwetse a re lenaneo le tsamaelana le lenaneo la puso la diphetogo le moalo wa lephata la dikago le tlhabolomagae tse di ikaegileng ka go tlhabolola bodiredi le go tokafatsa ditirelo tsa selegae. Tlhoka le go atega mo thutong wa palamela go godimo-dimo ka molato a mathata mangwe a neng a nna teng. Go tsala gore re gologongwe o bootelwa ke ithobogo. O booto ga o tsena mo ditseleng di sele. Tse dingwe tsa tsona di ka nnang tsa helela jaanong o ile ko kgolegelong. Mme puso a bee sekaseka gore a bana ba a batho ba botlhe ba akanyediwe. Mme ra be re leba mo mananeong a puso gore lenaneo le le ka nnang bohebo gore le gore hitisa koo ke lone lenaneo la rona la Ipelegeng gore go nne le gore ha ba dira Ipelegeng go bo gona dithuto dingwe tse ba di thathelelwang. Lenaneo le la ISDC le tla thusa gape go araba selelo sa lethoko la ditiro le puso e mekamekaneng nalo. Re ithutile thata mo lenaneo lene kana quite mindset change go tswa mo Ipelegeng le a gore ma dithata gompieno ke Ipelegeng e change matshelo a rona bosolo jotlhe ka tiro ya diata yone ga e hele e nantse le teng. Tiro ra e lebogela batsadi e gapela ga rona ke tiro e ntle thata e re e lebogela re ba re itumelela rothe re le morahi wa mabeseng re bona gore puso ya rona e eme ka dinao e tsaya dikgato tse di maleba. Banni ba gotile go tsenya dialogane tse mo tirong ka go abela ditiro tsa kwa malapeng a bone gore ba kgone go tokafatsa tiro ya bone ba bo ba tlhabolola matshelo a bone. Abigail Madorobo, BTV News, Mabisekwa. Mo tsa mafatshe a se ditsuatsue tse di mmalwa di tlhasitse lefatshe la America monongwaga mme se se bidiwa Milton se solofetswe go tlhasela segong jono se se la go fokotsa bogale ka la bobedi. Setsuatsue se ke sone se bakileng gore tautona wa ko Joe Biden a tlosolose go etela kwa lefatsheng la Germany la Angola go lepa seemo se setsuatsue seo. Setsuatsue sa Milton ke sa botlhano go tlhasela lefatshe la America morago ga Beryl, Debbie, Francine le sa bošeng sa Helene. Banni ba kgaolo ya Florida e go solofetseng gore e tlhaselwe ke setsuatsue seo ba simolotse go hudugela kgakajana go se tshaba. Batho ba feta 3.3 million ba ka nna ba angwa ke seemo seo. I am scared. Mierda. Seemo se sa fela thata ebile re patelesega go hudugela kgakala. We're evacuating
had to get a hotel very far away. E sengwe se se tshosang ebile ke la ntlha mo botshelong jwa me go nna le tiragalo ya mofuta o. Tautona wa lefatshe leo re Biden o akgoletse boeteledipele jwa kgaolo ya Florida go tsibogela setsweetswe sa Milton. Moeteledipele wa kgaolo ya Florida o ntse a dirisana sentle mme a re ona le sengwe le sengwe se se tlhokegang go tsibogela seemo. Ke buile le ene maabane ka mo akgolela tiro entle e a e dirang. Re na ra dumalana go tswelela re buisana. Ntlhopheng wa botautona wa party ya Republican Donald Trump o supa ka monwana puso ya ga Biden a re e senya madi a ka bong a thusa batho ba ba amilweng ke dibetso tsa tlholego. He and she, they send hundreds of billions of dollars. Ba rometse bontsi jwa madi kwa mafatsheng a sele mme ba neela ba ga rona masalela. The foreign nations. And you know what they're giving our people? $750. Mothusa tautona wa America Kamala Harris o ganeditse mafoko a ga Trump. It's extraordinarily irresponsible. It's about him, it's not. Ga se ka ga ene, ke ka ga tšhaba ya lefatshe leno, ke ka moo le go tlala fema le tseleng ka ditsompelo tse di ka thusang batho ba ba e tlhokang. Ofisi ya tautona wa America ya re go tlosolosa loeto la ga Biden go botlhokwa ka mabaka a bogale jwa setsweetswe sa Milton. Mafelo mangwe a amilweng ke setsweetswe sa Helene a tla angwa ke sa Milton le ntswa bogale jwa sone bo fokotsegile. Laonele Gwale, BTV News. Botswana digele ka lebelela tsa metshameko le leza o sekeng. Ke a go leboga kaelo we tsoma dume nna ke laeza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolola hela ka tsa kgwele ya dinao. Mokatisi wa setlhopha sa Orapa United Dimitar Nikolaev Pantev a re ntswa e le la ntlha setlhopha seo se hetela kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya CAF Confederation Cup se ya go tlogela motlhala le ha se golagantswe le ditlhopha tsa bokone le bophirima jwa kgaolo ya Afrika mo khupeleng e dirilweng ka mosupologo kwa lehatsheng la Egepetto. A rutle pego ka Khomotso Sefako. Setlhopha sa Orapa United se gorogile kwa metshamekong ya ditlhotswana kana group stages go sena go ntshetsa nte setlhopha sa kwa Zimbabwe sa Dynamos mo metshamekong ya tikologo ya ntlha ya go ipatela phata mo go tsa 16 tse di taloelang sejana sa pakae. Setlhopha sa Orapa se feditse ke makgalakganyeng a Orange Free Cup ba se le mo maemong a bobedi kgatlhanong le Jonan Galaxy. It will be a big challenge for our team to participate in group stage CAF Conference Cup. I think that our team is Setlhopha sa rona se tetse ka batshameki ba ba botlana ba eta bongelela ntha ba tshameka kgaisano e mme fela ke batshameki ba na le maikelo a go fenya le go dira bonte le fa re le bašwa ra go tshameka re sa tshabe sepe. For our philosophy, we will try to play our football without any fear. We have enough respect to all teams in this competition, but we will play without fear, and I'm sure that we will show in Africa that we can keep good level here in Botswana. Setlhopha sa Dosterishes ba mo group C go ba golagantswe le dithopa tse di setseng di tseneletse kgaisano e makgetho a le mmalwa jaaka ASEC Mimosa go tswa Cote d'Ivoire, ESC Giraffe go tswa Senegal ga mmogo le sethopa se se kileng sa tshamekelwa ke motshameko wa mono ga e tumisang Orebonye sa USM Alger. For me, this is a big chance to introduce myself in this part of Africa and also in kgaisano e le nna mpha sebaka sa go ka itshupa le sethopa sa me gore re tshameka jang le gore ga re ata go tsaya karolo hela re tsile go phadisanya mo kgweding tse nne ke ntse ke na le sethopa se ke itemogetse diphetogo mo tshamekong ya rona. Metshameko e tla thusa sethopa sa rona go ithuta go le gontsi le go gola. And will give us more experience and confidence to continue with success in the local league also. Sethopa seo sa toropo ya moepo TEME se tla simolola loeto la go gweta go fetela kwa pele ka go eta le USM Alger kwa Algeria kgwedi ya Ngwanatsele a le 2022. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone.
Mo go tse dingwe setlhopha sa Botswana sa tennis sa basetsana ba ba dingwaga di ka tlase ga 12 se latlhegetswe ka dintlha tse 2-1 kgatlhanong le sa Cameroon mo metshamekong ya kgaisano ya ITF CAT 12 and under teams final competition ya malatsi a marataro e simolotseng ka mosupologo mo Gaborone kwa Botswana Tennis Center. A re utlwe Katlego Kgakole. Lefatshe leno le simolotsa letsatsi la bobedi la kgaisano bontle ka Camilla Setso yo neng a mekamekane le Seabelo wa Cameroon. Le kgarejwana leo le romela dikgwele tse di bokete go Belibi yo neng a tletse diphoso mo seteng ya ntlha mme Setso a felela a fenya motshameko o ka 6-3 go tlhoma lefatshe leno kwa pele ka ntlha e le nngwe go lefela la Cameroon. Mo motshamekong wa bobedi magareng ga mafatshe o mabedi ga bo go kopane Olive Gerard wa Cameroon fa lefatshe leno lone le ne le rumile Malik Macheng. Fela Cameroon ba kgona go lekalekanya dintlha ba dira maleka ntlha setlhopha jaaka Gerard a na berekela mo diphosong tsa ga Macheng mme a felela a fenya motshameko o ka 6-2, 6-4. My problem is that I was not honey all the board. I did not take the ball every time. Ke latlhegetswe ke motshameko ka gore diphoso tsa me di ne di le dintsi e bile le letshogo la me le ne le le kwa godimo. I was very slowly. I think I won the match because I had a fentse motshameko ka gore ke ne ke o ipaakanyeditse sentle e bile bontsi jwa dikgwele tsa me di ne di wela mo khoteng mme ke tla tswelela ke tshwere fela jalo go fitlha kgaisano ya bokhutlong. Like trust that you can make the next ball. Mafatshe a Botswana le Cameroon a na tswelela itana ka noga e tshela mo motshamekong wa ntlha wa kgaisano e wa di doubles kwa go neng go kopane Paula Leodio le Olive Gerard ba Cameroon le re rotlhe kgannyen le Malik Macheng ba Botswana. Cameroon ba kgona go tsenya makgarejwana a mono ga e ka fa tlase ga kgatelelo ba fenya motshameko o ka 6-4, 6-4 go fetsa letsatsi ba eteletse pele Botswana ka dintlha tse 2-1. Metshameko eo e tla tswelela ka moso ka team events le di doubles tsa basimane. Kgaisano eo ya ITF CAT 12 and under team competitions e tla tswelela ka di-quarterfinale ska makgaolakgang le makgaolakgang a tla tshwarang ka Sontaga jaaka kgaisano eo ya mafatshe a le marataro e tla bo e tla bokhutlong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Jaanong re di wetsa mokwaledi mogolo wa lekgotla la Botswana Boxing Association Boba Taolo Tloitsile a re madi a lekgotla leo la hilweng ke la Botswana National Sport Commission go thusa ditlhopha ka tsa tlhabololo ya motshameko go tswa kwa moding a tla thusa hela thata go epolola batshameki ba popota ka bantse ba lebane tota ke letlhoko la didirisiwa bogolo jang kwa ditlhopheng. A re utlwa gape Kgomotso Sefako. Dithoba tsa lekgotla la Boba di ntse di sokola ka lethoko la madi ga mmogo le dirisiwa segolo jang fa gota kwa thabololong mo go bakilweng ke go emisiwa ga metshameko ya dikolo ka ngwaga wa 2020. Fela monongwaga ba ne ba nna sego jaaka lekgotla le le akametseng metshameko la BNC le ne la ba abela madi a kana ka 430,000 pula go itebaganya le tsa thabololo ya motshameko go tswa ko moding. The grant ya ka we bua e ne e bidwa club development grant, so go ra gore ya addressa mathata a di club ka di teng ka go di teng, so matlhoki a di club tla gakologalo gore gang kwa tshwana ke tla go ga se kai gongwe you'll recall gore na le di institutional clubs be re na le di club tse di ikemetseng ka no sikana ke re tsa di society, so matlhoki a teng ga ke a tshwana go itla ba bangwe ba tlhoka transport, ba bangwe ba tlhoka training equipment jalo, so ke ne ile gone gore go bona gore matlhoki a ntseng jalo a ga mme ke tsa gore ditlabo di mo go ya ka mokwaledi mogolo wa Boba Taolo Tloitsile madi ao a tile ka nako e maleba jaaka ba ipaakanyetsa dikgaisano tse ditona tsa mafatshe di akaretsa tsa di-Olympic kwa Los Angeles ka ngwaga wa 2028. Olympics ke le hedile re tsana mo go entsha ditlabo tsa rona di tshwanetse go tia mo go itse gore re tshwanetse go agela mo go serna naso go bona gore re ka tokagatsa yang go go 2028 o tla gakologela gore go na le Commonwealth in 2 years 2026 and then go ra gore go ntse go na le bo Africa Championships, bo Youth Championships, go na le Region 5 ko Namibia next year, so go re tshwanetse go bona diphatla tsa gore thiba ha re ka thibang teng jang ka gore ga re teng o tla lemoga gore dikwelentse di santse di le hamoragonyana ano. Dithopa di filwe sebaka sa go katisa ikopelo ya madi
a di se di receive ka no utlwa ke re di tsisa dikopo tsa tsone gore re kgone go kala ka botlhoki jwa tsone tsotlhe mme kana go tsisa le gone ga di ka ke tsa tsisa ka lobelo le le kana mme gone di dirile ke tsa gore mo nakong e seng kgakala ya tla be setse o ka utlwa le tsone ba setse ba re nyame re ba tsukaganyeditse se re se ba tsukaganyeditseng ko ba teng ra ke tsa gore kana le gone go panela go tshwanetse go salwa ditsamaiso dingwe morago. Mo ngwageng ono lekgotla la boba le setse le kgonne go tshegetsa dikgaisano tsa Interclub di supa mme ba tla tshegetsa e le nngwe ya malatsi a mabedi ka mafelo a beke mono Gaborone e eteletswe pele ke lekgotla la Botswana Tertiary Sport Association BOTSWANA. Khumzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Wetso tsa nako eno di wetse nna lwena re kopana gape ka nako ya bone ga jaanong re le go neela ele ka teme ya sekgowa. Hello and welcome to this edition of Eye on SADC, your regional news. I'm Almri Kapunda. Thank you for tuning in. We start with news here in Namibia, where the 8th Broadcast and Digital Media Convention has opened on Tuesday in Swakopmund. Namibia's Vice President Netumbo Nandi-Ndaitwah officially opened the event. Participants, Nandi-Ndaitwah says the theme for this year's convention reflects Africa's commitment to embracing AI technology as a force for good, positioning the continent to play a significant role in the digital ecosystem. She called on Africa to not only be a user, but also to innovate technology that can develop the continent. Broadcasters are urged to use AI to reach some of the most marginalized communities while doing so